20 eura. Evo, 31 konjanik. Konjanik Republika, ajde Ne, to da to je vidimo. staro, to su Egipćani izmislili još. Naši očevi Egipćani izmislili. To su Egipćani izmislili, a? Više da konjanik bude najbolje, jel ta? Ovo će ti ići na televiziji. Nemoj, Kako neće? Najbolji konjanik. Đacima sam reklamirala, Đaci će ga, oni su svi istrčili na terenu sad i čekaju, znaš, kao kobojagi sedeće na košu. Znači uletanje na teren. Kakav je saobraćaj ovdje na konjaniku? Aj reci mi, a? Dobar je sad, znaš što misliš ono što na buseve? Pa da, koji su busevi, kako idu? 30 skec ide do centra. Konjanik centra? Da. I ide 17 znači do Zemuna. 50 tamo do Banovog brda, ali u fazonu ne znam, mislim da za razliku od ostalih naselja da je dobar saobraćaj. Dobar, a? A, idu ima privatnih. Pa dobro, vi ste dosta blizu centra, koliko je centar? Koliko ima 4 km do Slavija, mislim, tako 4 km, a? 8 do trga. 8 do trga? 15 minuta do Slavija, 2 minuta do sela, znači. 2 minuta do malo okruga. Imamo trole 29-19. Da. 29 Smedaka. 29 Smedaka. Smedaka, Albanija, Konjanik, Sicilija. Imamo trole, a gore imamo tramvaje, znači od početka bulevara do... Kako, Medak je Albanija, Konjanik je Sicilija, a? Pa naselje je počelo da se gradi negde krajem 60-ih, 67. godine i završeno je recimo 73. četvrte posljednja faza i to ti je bilo baš neko vreme kad je država krenula masovno da rešava stambeni problem stanovništva. I izgradila je to... U koji ste vi komunalač ušli, bre? Polako. Evo, sad će Sale da pokaže. Krenulo je da gradilo naselje, međutim i onda je interesantno, evo malo break. Talenti prolaze, ti slušaš Dramosere. On si danas nada će ga primeti neki agent. A lepo i peva. I tako su masovno ljudi doseljavani ovde i nije bilo nekog aršina sad kako se, ko će se doseljavati, ko će živjeti ovde. I onda su počeli, delili su stanove ljudima iz kulture, iz zdravstva, iz, ne znam, naučnim radnicima, a s druge strane delili su miliciji, gradskoj čistoći, delili su doseljenicima koji su došli skoro u Beograd u to vreme, a dobijali su stanove i ljudi kojima su u centru oteti stanovi kad su oslobodijaci ujahali u centar. Tako da je ovde dosta interesantan je Konjanik po tome što ima dosta mešovico stanovništvo. Pazi, ovo je nekad bilo zlatno doba ove zemlje, a? Kako u Americi, brate, jedno? Totalno. Evo, viš, ali ovde već... Ovo je malo novije, ovde je već izgrađena pošta. Da. A šta je ovo? Ovo isto nije, a? Ne, ovo je, mislim, komšiluk, učiteljsko, šumica, tako nešto. Kašumica, jesno? Ali ovo je dobro. Ne ustanička, čekaj. Ivo je Terović, Beograd na dlanu. Ivo je Terović. Fenomenalno. Fenomenalno. Tuga ispred građa. Kaži. Tuga ispred A građa. kako se kaže na francuskom je? Nemam pojma. Tristesa du banlieue. A koji su okolni kraj? Znači mali mokri lug? Nemoj to da stavljaš da je okolni kraj, to je... Snima ništa, znači... Ne, Dušano, evo, snimi Dušanovac, pusti u Šumice, A s ove strane Medaković, s ove strane šta? Bulevar. Učiteljsko nasilje, Denkova bašta, dole Šta je to Šumice. Denkova? Denkova bašta je deo između Dugore ka Sinđeliću, ka Obiliću, ka njihovim stadionima. Da. Znači kad se krene ustaničku ovom vojstvu. Tamo gde Neša Bogdanović dolazi svaki nedelju dana. Reklamira stanove. S ove strane tamo je Voždovac, znači opština Voždovac počinje od Vojislava Ilića. A vi ste opština Konjanik, jel? Zvezdara. A Republika Konjanik. A znači Konjanik je opština Zvezdara, a? Mesna zajednica. Ovaj deo, onaj kjec deo je Voždovac. Vojislava Ilića je granica i autoput je... A mesna zajednica je Konjanik, da? Ne, mesna zajednica je Vukica. Kod Vukica Mitrovića. Bratstvo jedinstvo, mesna zajednica. Da. Ne, promijenjeno je sad Sinđelić. Teo Sinđelić, da, Teo Sinđelić, da.
A dobro, a delovi konjanika, recimo, znači ovaj deo gde smo mi sad, kako vi to zovete? Nema svoj naziv, ali ima. Eventualno možemo pričamo o ovima gore, kažem, fuzonu gornji kraj ili tamo, znači Donji kraj, ali nema nešto kažemo. Nema ono da se kao faza, kec, ovo, ne. Najviše zgrade su ove zgrade, a inače koje prosječne zgrade? A ove imaš dva tipa zgrade, imaš ove 5 ili 6 spratova, imaš ove solitera od koliko 12 spratova. Imaš solitera. Imaš ovo velilepno zdanje ovdje. U stvari samo ovaj kvart, ovdje jedino mi imamo ove solitera, ovi svi ostali... Ima i u onom delu, ima dole 3. Pa ne, naš kvart, znači... Dvojci su soliteri, Samo ovdje znači dvojci, kod da. nas, znači tamo do okretnice 30 keca Imaš dole solitera. Znamo li ko je naš, znate sve to naše. Sve je to naše. Svi smo mi naši. Ceo deo, mislim, praktično pošto je ali to je bilo maltene pred više od 10 godina. Pa ovaj naval je bio rudnik žive, a kroz ovaj deo se prenosila ruda i sve ovo bilo rudište, i Konjarnik sadašnji, i Mali Mokri Lug, i delovi Zvezdare, i zato je ovaj deo Konjarnika dobio ime Rudo. Kako je kraj dobio ime? To ti je priča, to ti je, jer Zvezdara ti je negde, taj naziv Konjarnik se prvi put javlja 1870. Pre toga se zove Zeleni breg. Sorabi, evo! Pre toga se zvao Zeleni breg, zato što je bio breg i naselje, znači sve zeleno. I tu su bile tokom prvog srpskog ustanka srpske straže koje su na Turke motrile. Onda to ime Konjarnik se javlja prvi put, tako, 870. kad počinje da se razvija industrija u ovom delu. Znači, cela Zvezdara ti je nekad bilo industrijsko predgrađe Beograda, sa puno fabrika, puno zanatskih radnji. Sad je modni centar Beograda. Da, fashion centar. I tu su, znači, gomila fabrika u vlasništvu kapitalista i radila je naravno sirotinja Raja koja je ovdje živjela. Ko drugi? Pua! Na to pucam. Tu su živjeli, tu su radili, a osim sirotinje Raje, glavna snaga za vuču bili su i konji, koji su bili smeštani ovdje. Znači, Zvezdara je bila te neki industrijski kraj, a ovdje su bile štale i otud Konjarnik. Verni Kiles je. Kako kažeš Konjarnik? 90210. Konjarnik, a? Ziggy played guitar. Pa tu se trenira, a? Tu se ozbiljno trenira. Znači nema šala. I šta sem malog futbola i Mali boks? fudbal i boks klub formiran u parkiću. Jel da? A kako se zove taj klub za mali futbol? KMFK klub Malog fudbala Konjarnik. Jesi ti počeo s ovim futbolskim klubom? Pa, šta ja znam. 80 zvanično, znaš, ali ono, od 70 i... Pa tu, gledao sam, na ovom terenu se igrao futbol. Bili su i stariji, Švaba, Rajkan, Dejan Smiljanić. Dejan Smiljanić igra u Partizanu. Švaba je bio jedan od 80. godina najjači igrač malog fudbala. Evo, Konjarnik, s druge strane Beograd. S druge strane Jarnik. Evo ga grb Konjarnik. Ili ima majicu neku? To je grb Konjarnika? Da. Ko je to izmislio? To je mali klub. Malog fudbala. Ne, kako nisam čuo, nego ovaj klub ovaj. Mislim, koji je grb izmislio to? Branio Ranko Stojić ovde, Rade Zalat. Svi su odavde. Svi su ovdje, a? Da, Ranko Stojić. Mića Radović je žive ovde, kod nas u kraju. Ima još dosta, da ne pominjamo mlađu generaciju koja je odrasla sa mnom uz mali fudbal, znači Bata Mirković, Aca Ranković, Igor Taševski, Gavrilo Gajić, Slobodan Stefanović, Milan Andrić, to su svi odavde. Neki su uspeli u fudbalu, neki nisu, vidiš, ko dan danas. Ali smo ovde, uglavnom smo ovde na ovom terenu, smo svi igrali fudbal i družili se. I gde su oni uzmali turnire i sve, a? To smo Čukaricu svake godine uzimali. To je turnir koji se svake godine održava. Da. Ima sad prvenstvo u malom fudbalu, liga je oformljena, tu smo na sredini tabele, ali idemo. Pre 2 godine ovde je bilo žešće sranje jer se ekipa s Plavog mosta o kojoj smo ti pričali pomerila ovde. Izvalili su da im je mnogo bolja pozicija, tako da su se tu otprilike jutro brdo kurtona i špriceva, užas naš, a noću šta si mogao da vidiš, sačuvaj Bože. I onda su se podigli tu stanari okolo, počele neke peticije da cimaju opštinu, grad, šta ja znam. I bilo je baš žešćih sranja, onako upadale su interventne, hapsile su makroje ovde, jer bukvalno ovde su se premestili, pazi, znači danju škola, noću bordel, užas, znaš. I onda su to uspeli da suzbiju i onda su se vratili tamo na staru poziciju, to ti je to bilo. To je ekstra priča, ali ne možete da Jedan običan dan ovde, baš u ovom delu kraja, vi ste iz ovog delu kraja. Ziggy played guitar.
Da, šta se rekao? Da. Totalno opušteni jutarnje, jutarnje čujemo s telefonom, skupimo se na koš, ovde blejemo ono malo, pije se. Prvo se pije, pa se ide na utakmice, to snimi, to je bilo 90. Sjajna generacija, mislim, to se ne zaboravlja, to je Bate Mirković. Bate Mirković, da. Inače... Čekaj, gde beše? Daj, nađi mi ga, ne vidim. Evo ga Zvezdan Mirković, evo ga Bata Mirković 11, evo ga dole. Opušteno na čevu. I onda znači izgledajte, skupite se. Skupimo se, ovdje čujemo se, idemo na utakmicu. Koje utakmice, šta, Zvezda, Partizan? Koji mi futbol? Mali futbol, ono, bodrimo, znači, na Grobari Cigani zajedno, ono, znaš. Konjanik, a Konjanik igra stalno turnire, a? Ne, igrao mali futbol u Saveznu ligu. Pa to, Savezna liga u malom futbolu? Da, prva liga, ono, bukvalno sad se bore za ligu šampiona, mislim, ono, treći su, da će Bog dođemo u ligu šampiona, pa da se pokažemo u pravom svetu, pravom licu. Ovo nemam ni u jednom mjestu. Da, dobro. Bane Kigen, njega snimi, on je, znači, ono, kraj. Pogledaj, pa sad će on tebe da uslika. To je legenda Konjanika, taj čovjek je legenda Konjanika. Ziggy played guitar. Tako, vi ste ovdje jako dugo, znači koliko se Konjanik promenio od kad ste se vi doselili? Pa da vam kažem, ja sam se doselio 71. godine, znači puni 32 godine. Što se tiče, pa dosta se izgradilo toga, dosta se izgradilo, ali duh je ostao isti. Potpuno isti duh. Potpuno isti duh jeste. Tako da ovo igralište ovako, kad se pogleda možda nećete dobro vidjeti na snimku, ali je neki, što se kaže, izrazito, nije nešto posebno uređeno, ali ovdje dolazi do velikih okupljanja od malih nogu. Od malih nogu. I onda tako generacije... Prenosi se sa generacije na generaciju. To mogu baš, što se kaže, da stalno kažem, ja sam bukvalno po 6-7 sati ovdje na igralištu. Znači igrao sam i sa očevima, sad igram sa njihovim sinovima. I ne mogu da me pobede. Ne mogu da me pobede, a to je dobro. Mora da pokaže jedan trik, jedan onaj... Daj, evo imamo i loptu. Evo loptu. Koji, znate neki trik sa loptom, a? Ne, Ajde da vidimo! Radi se o tome što, recimo, ja trčim bez ikakve pripreme maratone i mogu, recimo, po 10 minuta da trčim u krug sa loptom, da se oni izmari jedan koš. Eto, to je, znači nije nikak. Bili zajedno iz te osnovne škole koje smo ponikli. Ranije smo skupili ovde, to je mini Marakana, takozvana. I to se održalo generacijski. I dalje se generacije klijenata skupili ovde i odatle kreće sve, s Konjanika pa u grad. A u koje ste mjesta išli u gradu, kad ste išli, šta ste gotovili? Pa mi, baš kad smo bili, kad smo završavali negdje osnovnu školu, tad smo počeli se do neke 90 tamo, 92. dok nisam uvjetio ovaj talas. Talas Johnny Walkera, Tačke, Bonafidesa, Brace, Lukasa i Rad. Ziggy played guitar. A on došao je Marko Jarić pre NBA ligi igrao basket. Ozbiljno, šta je Marko Jarić? Marko Jarić nije s Konjanika, ali ovdje dolazio na basket. Nije se slavno provodio na basket. Ozbiljno, dobili ste ga vi, a? Da. Dobio par banana. Dobio je. Šta je trebalo? Evo, zlada kaže za Marka Jarića. Šta je bilo to? A? Pa nije on s Konjanik. Ja se baš i ne sjećam da je neko s Konjanika uspeo u košarci. Sem Saleta Obradovića iz Zvezde koji je trenirao tu u Sinđi, pošto je Smedaka, pa su imali selekciju u Sinđi, oni su trenirali, a fudbalera ima dosta. Posjetio nikad Branko Kockica dok smo bili u Čigri, ali eto, sad ćemo biti u predgrađima. Ne treba mi ništa vezano za Konjanik normalno. Sve normalno je van Konjanika. Znaš, kad zapališ se Konjanika, shvatiš šta je normalno. Svi smo normalni, ono. Svi su normalni. Puni para, pa nego. Ne, ali nešto normalno, nemojte pa škola, pa to. Ako je tebi to normalno, nama nije.